Ikaze muri update inkuru zigezweho ndetse n'amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, by'umwihariko nk'uko bisanzwe tugiye kwibanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kwibanda ku ntambara y'iguza mu 23 ndetse n'ibindi bikorwa byose bya gisirikare biri kubera muri utu duce. Turinjira muri operasiyo ihambaye cyane yakozwe n'abandi, byose n'aka kanya tugiye kubiganiraho akantu ku kandi. Amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo zikurikira. RDRC yeruriye abahuza ko itazafungura imfungwa za M23, ni mu gihe kandi umukoroneri wa M23 yaguye muri gereza Kinshasa. Ibi byose bikaba byakomeje gukongeza umwuka mubi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko kuri uyu muyobozi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ukomeje kunangira umutwe ndetse no gukomeza kumarira abantu kwicumu abashinja ibyaha bitagira aho bishingiye. Ni mu gihe kandi abasirikari b'abawazarendo bagera ku 20,000 basoje imyitozo hirya no hino mu gihugu, haba n'abatorezwaga mu Burundi. Iki gihugu gikomeje gufatanya na Leta yo kurwanya umutwe wa M23, bakaba batangaje ko hasoje abawazarendo bagera ku 20,000 nk'uko byatangajwe n'ibiro ntara by'amakuru by'Abafaransa. Byatangaje ko abawazarendo bagiye kwivanga mu duce tugiye gutandukanye, rw'umwihariko mu kubana agace 23 igezemo yenda gufata iri kugera Runono ka Uvira, ndetse no kuba babuza mu 23 gufata ibindi bice bigiye bitandukanye. Imirwano yakomeje gututumba ikaba yafashe indi ntera. Operasiyo ihambaye yakozwe na M23 ni nyuma yuko uyu Generari Gatindori akomeje kuba akarakaje, nk'uko mu mugoroba bategaga abasirikari nk'abatanu ba M23. Uyu Generari Gatindori agatazana ingabo nka 40 bico bakafata burwate abasirikari ba M22 bari kuri patrouille. Ibi bikaba byatumye Generari Makenga atumizaho byihuse, akavuga ko ashaka uyu mugabo Generari Gatindori. Imirwano ikabiri kubera muri Rucuro, aha ni muri Goropoma ya Rukombo. Aha kandi hakaba hakomeje kugaragaza ko abawazarendo by'umwihariko bayoboye n'uyu mugabo wahoze muri Fdrl bita Generari Gatindori bakaba bazengurutse ikibuga cy'indege cya Kavumu. Aha kandi hakaba bakomeje kugenda hagaragara imirwano zigiye zitandukanye kuva mu masaa 7. Imirwano na n'ubu ngubu iracageretse, aho abaturage bari gukomeza guhungira mu bice nka Mweso ndetse na mu Birobiro. Utu duce tukaba dukomeza guhungirwamo n'abaturage bagiye batandukanye. Fdrl n'ubundi kubera ko urugamba rwabanjana mu ntu, bikaba biri kugaragara ko aba Fdrl bari gukoramo imyenda bakambara iy'abaturage n'ubundi bagahungana n'abaturage. M23 byakamejeje bitewe nuko ishaka uyu mugabo wigize akarakaje wahoze muri Fdrl watozaga wazarendo, akaba bamushaka cyane bitewe nuko akomeje kugenda atega abasirikare ba M23 bakeya bamucunga nka guca avuye nko gukamoto, dore ko wenda habaga igihe batari no mu kazi, bakaba wenda banatembera bamubonyeho amakuru, bakaba bamukurikira, bakaba bamunigana cyangwa se bakamujana akaburirwa irengero. Ni muri uwo muco kandi Generari Makenga yemeje igitero ndetse n'imirwano hagati y'abawazarendo bari mu duce twa Rucuro, Goropoma ya Rukombo. Aha ni mu birometero 2 ugana kuri ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Iyi mirwano kandi yakomereje mu ishyamba rya Kauzibiega, akaba ari mu ndiri ya Fdrl. Bivugwa ko n'ubundi urugamba rwabanjana mu hagati y'amadorone hinjiye abasirikari barenga 200. Inyuma M23 yongera kohereza abasirikari bagera muri 500 mw'iri shyamba, nk'uko biri kugenda biravugwa. M23 ikaba yazengurutse aba wazarendo ndetse n'aba Fdrl bari kubarirwa muri iri shyamba. Nyamara inama ya mbere ihari ahangaha nuko bano bawazarendo bamanika amaboko, 2 bagakuramo imyenda bakirukanka bakaba nk'abaturage, 3 bagashira intwaro hasi bakamanika amaboko bakishikiriza abarwanye ba M23. M23 yakamejeje, dore ko iri shyamba rya Kauzibiega riri kuzengurukwa n'amadorone ndetse no mu ndege ziri mu bwoko bwa
G850 jet. Izi ndege zikaba zizwiho kugenda cyane ndetse no kuba zarasa ndetse n'abazirimo abenshi bakaba bari kugendera barebera muri bya no bita night vision. Aba barwanyi ba Fdrl na Wazalendo bakaba batwitse inzu y'umuturage bita Sentama. Uyu muturage warutuye mu kilometero kimwe uvuye ku kibuga cy'indege cya Biega, bakaba yarashweho ikompora ku nzu ye. Iyi kompora ikaba yarashwe n'abasirikari ba Fdrl barwana kuri leta ya Kinshasa. Ibi kandi imirwano ikaba yakomereje n'ubundi ku kibuga cy'indege teritwari ya Kabare mu birometero nka 2 uturutse ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Hakaba hari kwaka ndetse hari kuvuga urusaku rw'amasasu menshi y'urufaya. Ibi mirwano yashamiranyije AFC M23 ndetse n'abawazalendo bikaba byarangiye n'ubundi abarundi baturikiyemo aho bari bishe mwiri shamba rya Biega. Ibikoresho bigiye bihambaye cyane M23 ikaba yabyambuye abarundi ndetse ibi bikoresho bikaba byari biheruka guturukwa mu Burusiya bikinjirira ku mupaka wa Uvira uhanimbe n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ntwaro kandi zafashwe hakaba harimo indege zirasa kure ndetse n'utudorone dutoya dufite amakamera n'imodoka za burende zigera kuri 12. Ibi bikaba byari byitegujwe ko bazaja kurasa M23 mu duce ikambitsemo. Kugeza kuri uyu munsi urugamba rukaba rwabaye injyana muntu bitewe n'uko M23 yakomeje kugenda ipfubya ibi bitero by'abarwana kuri leta ya Kinshasa. Ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu munsi nk'uko bisanzwe ni ku mutekano, politiki na demokarasi. Turagushimira kuba warakoze subscribe, ariko kandi tutarinjira neza ngo tuive umuzi n'umuzingo kuri operasiyo zigiye zitandukanye z'injyana muntu ziri gukorwa na M23. Turagusaba gukora subscribe, share and comment, utibagiwe gukanda na like kugira ngo dukomeje kugenda tukurikirana amakuru kandi buri kiganiro cyose dushizeho uje ubasha kugikurikirana. Ikaze mu makuru yacu ari kuvuza ubuha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. DRC yeruye abahuza ba M23 ndetse na Leta ya Kongo iterura ivuga ko mu by'ukuri itazarekura imfungwa ifite za M23. Ni mu gihe mu gitondo cyo kuri uyu munsi habitswe umujenerari wa M23 waguye muri gereza iri rwagati Kinshasa. Ibi bikaba byakomeje gufata indi ntera bitewe n'uko n'ubundi uyu muyobozi Tshisekedi yikaba yari mu biganiro byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo hagati ya Paul Kagame ndetse na Tshisekedi muri USA, aho bagiye guhura n'umuhuza mukuru w'ibikorwa bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu kugarura ituze ndetse n'umutekano n'amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho abakuru b'igihugu bombi bari bumvikanye ko bagomba kurandura umutwe wa M23 uri kubica bigacika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Tshisekedi Chirombo uyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yatangaje ko mu bikorwa byo kurwana na M23 haba kugura intwaro ndetse no gutoza abasirikari bije y'igihugu imaze kuhagendera, aho M23 aho ifatiye umujyi wa Goma ikaba mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangarije amahanga ko bimaze kugera muri miliyari 315 z'amadolari ya Amerika. Aya mafaranga akaba yaraguzwemo ibikoresho bya gisirikare ndetse n'impuzankano no gukomeza gutoza abasirikare bagiye bahangana na M23, utibagiwe n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye n'amafaranga ndetse yishyurwaga abacanciro bazaga kurwana n'uyu mutwe wa M23. Ibi bikaba byavuzwe ko mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabitabonye amafaranga cyangwa se ngisubiza ibitwaro M23 yabambuye, kugeza kuri uyu munsi amahoro atagaruka muri buno burasirazuba bwa Leta ya Kongo. Ubutaha uyu Felix Antoine Tshisekedi akaba yari yatsabye M23 kuba yasubira inyuma ndetse bakubahiriza bagasubira inyuma bakabona gusaba icyo bashaka. Gusa uyu munsi akaba ari kugenda agaragaza ko usibye no kuba bakomeza kugenda bagaragaza ibyifuzo bigiye bitandukanye nko kuba bafatanya kuba bayobora iki gihugu ndetse no kugarura amahoro n'umutekano ndetse na leta ya Kongo igahagarika ibikorwa bibi byo kuba yakura ihohoterwa ku baturage ndetse no gukoresha
jenoside abanyamurenge muri aka karere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yatangaje ko nuzongera gufatwa na M23 agafatwa mu bice bigiye bitandukanye bakamufata ari umurwanyi wa M23, igisubizo ari guhita akibwa igihanga. Urupfu rw'uyu mukoloneli wa M23 ndetse n'ibindi bigambo bigiye bitandukanye by'uyu muperezida wa DRC bikaba byakongeje urugamba rukomeye cyane tugiye kubanyuriramo, rwatejwe n'ubundi n'uyu mujenerali wakoraga wahoze muri Fdrl bita Gatindori i Bukavu hose hakaba hazengurutswe. Ku manywa y'ihango hakaba abasirikari ba Wazalendo ndetse na Fdrl bakaba bateye M23 ku manywa y'ihango. Abaturage nabo birebera ibi byahamuye abaturage batuye mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko muri Gorupoma ya Rukomo. Ahangaha akaba ari muri Rucuru. Abasirikari ba M23 bakaba batabariye hafi bakagerageza gutabara abaturage, ariko inzu y'umuturage ikaba yabihiriyemo ndetse n'abaturage bakaba bakomeje kugenda bahunga bagana mu duce tugiye dutandukanye turi hafi aho, nk'abari guhungira muri Mweso ndetse no mu gace ka Birubiru. Uru rugamba biragoye kuruvuga ukarurangiza bitewe nuko aba barwanyi bahagurutse Barundi ndetse na Fdrl bakaba bari bagera kuri 600, bakaba hiyongeyeho n'ubundi n'abari gupfupfunuka mu ishyamba rya Kawuzibiega mu iparike ya Kawuzibiega bakaza gutanga umusada ugiye utandukanye. Ibi kandi byongeyeho no kuba abarundi bari bafite igikoresho gihambaye cyane. M23 uru rugamba ntago rworoshe, umuntu nukurubara rukeye cyangwa se umuntu akabara rubikeye nimba koko bitewe n'uru rugamba, nimba koko urarutsinda biraba bimeze bite. Twitega amaso iki byose urabyumva hano ku Muyoboro. Tugiye gukomeza n'andi makuru twabategureye.